Mame nche for any ahwefo. Ene mo amode hye mo ade nyina Yesu ba ena mo ne made hye. Ai na me kam fama se o hwe video na e mare mfi. O subscribe ya na wa share na wa like na wa leave you comment ato ase na bibia aye kama pa. Ensem bi koso ensem bi twagu. Ye se de asem ne da no wa amfa anto a efirito ena twani wo ho so animu da ho a ye mo nchen. Yes, ade bi wo ho a ekoso wo ye man mu a ya nhwe na ya nka ena eye na abroso edi enti na me kasa aye tenti na me nso mababi ni nyina aye ensem bi a etwagu ewo ye social media ene ye man mu ofa ba bi a ate na ekoso efa BEY0U ene Akete Mpaninsem case no ho ye hwe sankrofo imienu case ya abeya ye hwe mpanimfo bebre akasa afa ho me bra pani Kwaku Manu akasa afa ho me producer ba konsoso a osan manage artist a osan ye presenter Alexis the godson enso akasa afa ho a wakansem bebre yen kokokora ansem duaduamu kora no ma se hu se apostle or no evangelist Papa Collins, yes, evangelist Papa Collins or non so abekasa afa ho nipa bebre asofofo bi no makasa afa ho nipa bebre na akasa afa issue ni ho but asem ni se asem ba se ya de onimu de onimu setisen mi go pani for kan se mi se de ote ya ante de ote ya so we hu asechere enje ya na eyesa na tie obi e kan de but me bi sa se yemfa na family nu wona wo mo kan bi nyina no ye wo producers room ye wo artist managers room a omo so manage artist ni bi me bi sa sankrofo aba obi a kan bi enti ye omo nyina so na omo artist omo na omo ye omo asede pepepe edi no kure ma omo pepepe na so asem nya beto ho no mo a ene nya beto yam nya ye wo mu ye kabi ma me nka bi amamu enti obi atimi kire na adwen obi atimi kan de yope obi atimi tutu bi mane obi a esanse aban timi machi obi a na police timi machi obi a yes aye no kore na me so me be kasa afa ho bi me artist manager ni bi aside that nso so no me wura movie mu nso so me ankasa na me say actor me bra ene osofoba onya bo osofoba movie production na obi anim no osofoba films Paninsem David Ba meje medo okonje aman medima fote ase all those movie ope movie ba kopa medi mo akotene ye pa ya adepa Vivian Jobe Asamoah Christiana Uni ene na stars bebre na ne wom na me papa ne akrebeto yes o hwehwe sa eyi ni nyina Jerusalem house nso so ye movie ba ko a na medi mu akotene no nso so ne ye ka ne se me papa ne Apostle John Pra yes na ba ko nso so a eno nso otiasefo ye kwa yes eno nso so be Asamoah na me senior brother eno no enti sa movie we na okamafo asa yes okamafo asa nso so me benyini ye ebeye ojaba prophet ojaba ene obi anim na ojaba me na me benyini beye ojaba yenso ye rura movie industry ni mu a yenso ye nim de wom because ye nim hwe kwa me bra pani so ye producer ye director story writer bibia bi on the erade de bibia chem ye nka ho ho ba me pese me kire o se minim ba bia me free ba ena se si anso ame no ka se me sa wo music industry ni mu a me wa artist a me manage ni wo artist ni din de nyame abatena oko YouTube and all the social media handles na ko sechi nyame abatena obenya ne worship song ne reggae praises everything na o perfect ni hobia obenya entimi nim ba bia me free ba empempi nkrofo a issue yi ba ye BEY0U ne Akete Mpaninsem issue yi ba ye omo kasa ho bebre nyina no masa industry ni kra no omo nim di wom omo nim bi omo nim di wom omo nim industry no send city the do's and don'ts emu hyehyeye emu mra emu dwumadie send city omo nim bataba ni say obi e ka bi ba de me kirewa ma wahu say kasa na me be kasa no minim ba bia me free ba enye se abeto ho no munti obi e ka bi ne ye be ka bi da bi management ase
se enimre mu ne Ghana se ne omayi mu aye den na obi behu obi ba o na obehu ne talent na odum bi ekura no na obeka se me fa na maboa abra abusua 10 pesos abusua 20 pesos abusua support nim na eye wo manager no na wo hu nipa ne se opese oboa no na Awurade na musudi ni si baabi na wo ankasa wo di usika unyansa watu hu ache ne odum kakra nyame de ama ne modem nyame de ama no wo de boa epushi sa nipa enye easy because me yebi 2018 ena me amati se frani nyame abatena menene start adwuma before officially pa na menene start adwuma na ye 2018 but before 2018 no na ye di kan ya wo ya me say ensem bebre na wo ya bebom na ate asan na ade na giagu but obia ne kwan ya nyame fa so elinki obi ma no se oni ni nhia no ne nya adwuma me de na me ka me de sei no eye straight eni am tifri nyame ho straight aya son dem ena obi to nwom de adanse na oto nwom no etache me ena me te ne say abayo eboa no then time na me a student me go school obi na hwe me enti me dwen sa asem we wan am say how come say me am go school no obi na hwe me mente me ho me nso betimi akofo obi say me be hwe na manage no sen na tari shem na didie mu ni nsuo no mo ne dabre na koni abadie mu ye free program bi obeko bi so nya atare foforo o hye mpaboa ni tiri ho ni dressing na appearance ekwan abefa so atete no ne kasa mu ni stage perform adwuma ni nya easy o enti so obi manage ati say ye mpempi no so obi we kire no nimu a enya ade eda form BEY0U wa ye adwuma mo me mo na baso men kan say me ni nyina ye boso but asidan ke nyame say ade mafa ba bi ene me say ye nyame sofo a ye adwuma ma Awurade atwe akra ma Awurade wo divine onshi ministry sasafo mu adwuma ni nya adwuma eda form adwuma na den before say wo be fa obi say o manipa na be ye public figure no masa wo boa na wansa na wudi nipa di video ba ko beba out abenya nipa kora 10 ama omo ahwe video no enye easy adwuma ne na form o enye adwuma ketwa enti BEY0U wa ye adwuma mo me abrante na baso ensem ebinu mo ka ene ade enye easy wabre enemre mu Ghana media me now no me fan say me busy wo music industry nimtima me fa mara ho kakra ene ye wo youth be bra omo rise ya ne nko mo ba ene because of sa eniema we na abusuafo abam maamefo ena wenya sika ena wo maye bi ena akora no na sese no mo de sa eniema we ya ba be wura mu bo se akora ne ehu de be na ne career na end short ene Awurade asem yete ase wo Joel hono kache yen se wo se emre ti se mu na obehwie ne honhom agum mabunu so emrante ne maba waso but this is the case onua adoma chede na Awurade ahwie agum mabunu ne so a Awurade nam ne nkrofo so eboa se managers ni producers bi be so mo frani mu apush wo mo aduru ba bi no wo mo so mu na nipanya hu mo ba akomienu ye bo mo di ba akomienu ye fra wo mo programs ba akomienu a awofo ni nim se wo mo abeye bilonia wo mo abeye nipa titru nipa kase bi ska wo mo nya de ma me nka nkyerɛw enye fe mu nyina na yeska wo ye wo pick bi a wo duru a wo timu se ba bia nipa ye duru dia fe wo di ne so mfa so a eyeyie ucha ne so aba eyeyie ene industry mu enkura youth be brain aba funny movie industry music industry the bank grab a break career end dia ne nkomo branson ya show bit so de sheba edru ba bia ya na yes eye empempi no ye den ya sintoni betimi so free managers ni so de but oye den ya ye say de oyam hwehwam ade no ompepa ne nsa kwa
se ebusuya pa akora ne ho mfaso adi a enipa e wo so odi akora ne ho mfaso first eye manager. Then time on akora ne eye nobody na manager no ma ne be ye somebody no na ebusuya wen me my teacher me managing no since from 2018 na officially no me ne started adwuma bepem samre ma me sika ni papa sika ni ebusuya sika ni so obedi di obe no obe sha atade obe da obe ye den ebusuya bi anim ho hwe obia support ni by what the yen show we ya ye kun ye ho bre nyame adom ne nyame ncha de okonya baabi sise kim ne yehu safe wa kosho kese ba akomienu bi wo ne stars ba akomienu bi akosia omo videos aba outa wo de yen hwe se ena abusua te ade yen hwe so omo nsore ma yen hwe but wo bre na from nowhere na wo de ne start ye me say wo de yen fa ne say ucha ni video ba kubia 100 cedis. Imagine say can videos to do a wo betwa artist no ansan watimi abe hate watimi abe ye public figure watimi abe ye popular me wiase ehu no wabenya followers wabenya dom edinachi count to videos to do a wo betwa wo de so betwa videos ma akoma 10 kora na 1000 Ghana and ma men kan cho say akora bia no obetimi aka chem se wo ba industry mu no wa amoka and 1000 Ghana na say we otwa videos less than 1000 Ghana na obopie ye ba no obi anim no uyi sankrofo na uyi ni partner one penny bia ye benya ni wo me ka we nyina kosi se BEY0U aye ade enti their family ne ye dia wo mo ka masa enipa ye ade a osaye yie ade na Ghana ye wo yakoko sachira kroma kora enye ye fesa Akete Mpaninsem why na nim no akora we nka ede ensempo no betimi aka but wa manage watete no wa kire no amena akora na bobo ba akora na nyini akora na ye perfect akora na onyandu ni pick o onyandu ni pick enti ya mon consider niam ba akomienu bi na emoa me buy say me person mo my show appreciation enche won na wo boa ye ma ye hwa wo de hye ba ene metimi de menses mi boa ka say na wo de hye ba wo tu age ho na wi asete ne nka dan say wo free ne nchen the same thing that yero bra wo bre ye nyina emily hwan na enim emily adwuma at yero ye hwe emily na nyom ana oto akora yi gira na oto na me pe emily nyom keke se emily jira no oto nyuma you can see say ya training no adoma chede ne de wo ho ba ya polish na ma no wan fa training mu a entimi me ye perfect da David na urade de sa odoma chede na ma no na so se nka urade afa na akotena sere so ama wone mu ankodi akon he wan kosua sene ntokwaku sitie ne skills bi anka wo ba ontimi meku Goliath Joseph se urade afa na fa sa wo haw ne amane ni nyina mu a enka wo bedi ade no ko be ye ne niam biara enka onnya nim die sa enti managers ne wo say omo training kwa no omo policy wo omo adomo achede no ama omo abe unique enye nkrofo bebre na wo system nim na enso ye den na Akete Mpaninsem de watimi ahete wonim time obi si mu enti kire wo say BEY0U wa ye adwuma BEY0U en how ho da emane how da ewurade a wotua ni paka na obetua wo ka ewurade ma wo bra enye kwa da Eurade o ma wo bre nye kwada Alexis me papa Alexis the cousin hwekasa wakasa fa ho and onim de wo can because owo industry nim Alexis kan sem bi che me bra pani Kwaku Manu e ka chense Kwaku Manu wo no wo de ane ne se wo ni mpanimfo na ye adwuma e ho nam to ase pa akura woni akura ye adwuma ye far different from woni pani a wonu wonim de na wo ye mature de ye adwuma difference wo mu bebre difference e wo mu bebre enti bra Kwaku se eba no ye youth ne mofra no mo ba na ye boa wo mo na adwuma na eden emu se me se get to a point nyame abate na ye me makra manage no he ne family sorry ai wo abusua ma omre fie onye sei
and over hini ye hununi and tenenka, but me why me say oh dear mema krana ba show ni so. The next video me nena na betenase. Obeba be kaka krachiro. Condition ya no wom. Or how amanie no wom ye fa na ene erade de ne ko na kakran kaka ye nim se erade nso de ni betru. Enye easy. Enti we ma nwura mu bebre me be wa ye ni kakra. Next video be samba. Na ye de nsem bi beba. Wonderful Elizabeth. What a talent. And so na akra ne wen. Ene wo wen ka achieve vida ene wo wen. Enkra ne pagya na awofo na be wuram. Eyo omo se wo munya kogina platform ba akumienu so eyo omo se omo agi billions of cedis. Program bi wo hokra wo kwa yentua 1000 ma wo. Manager na na be san bo kade akra na ko in and out na didie ni sikam. Omo nya hwe. Shinim. Shi enim. But ni nyina ye se o de ne kwa abone ho kase ne be ya public ni be hu no. No so ye be gina tum. Na afi wo kine bi na manfo be hu no ehu ne modern mo ene na djuma pania start invite ni programs. Ya friendly programs ne so aba mfa so ama afi kakra sikasem so ne ade atoto din. Enipa de mo a wo ko programs na wo nya platform na enipa hu no. Ene ma wo social media wo YouTube ne wo Facebook ne ade amanfo follow ma wo timi nya kakra free sa angle ho. Eme yetimi de bo ye ho wa adwuma nim. Enti so bi ba no enipa hu no kakra obegidi nipa eboje ne so ye posti ne ba ku mi no enche se nipa no wa be ye bilonia ye di ne hu ska bi e wo se enu nti no abusua ne maame papa bam na ye ba no wo nhwe no na sei mo amon ka no kore Akete Mpaninsem school ben na no woko ene school ben na woko akura ne nim die mu akura na ho fama hwe ne ho ya aye fe hwe ya wa ye kese ye nkɔ hwe na hyasiem senya na akura ne siti ne ye hwe ne sensesa ye ma ne ye ncheke se ensesa ye aba no enye papa a mo me ye nka awofo mo ma ye nyi aye na Ghana ye ya ye ungrateful do ungrateful for ne ya doso aden mesramo wo hwe video ya no agebre na watena se no wa subscribe na wa share na wa comment na wa like amaye na aye kama erade nshow na wonye kese sa wo je bretina se na wutie me yesu ba o from me pastor Manu so so a meje wo so divine onshi ministry sasafomu na ye nso ye di adwuma yes erade nshow na wonye kese bye bye.